Mbahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Aka kanya tuvugana hadutse imyigaragambyo ikomeye y'urubyiruko rwamagana amatora hariya mu gihugu cya Tanzania. Urubyiruko rwo muri Tanzania rwiraye mu mihanda rwamagana ishyaka SSM riri ku butegetsi na Perezida Samia Suluhu Hassan. Baravuga ko badashaka Samia Suluhu Hassan. Hirya no hino hagaragaye amashusho abapolisi bakoresha imbaraga mu kuburizamo imyigaragambyo. Ahandi urubyiruko rwanze kujya gutora, ndetse mu bindi bice rwangiza ibikoresho by'itora naho batorera. Tanzania iri mu bihe bikomeye aho abatavuga rumwe by'umwihariko ishyaka riharanira demokrasi n'amajyambere rya Chadema rihanganye cyane n'ishyaka riri ku butegetsi rya SSM, ariko abayobozi ba Chadema bakaba bafunzwe. Abigaragambya baramagana ayo matora bakavuga ko ubutegetsi bushimuta abantu, bwica kandi budakurikiza amahame ya demokrasi, by'umwihariko bigahabwa ingufu no kuba abayobozi batavugwa rumwe na leta bafunzwe. Abaturage barenga miliyoni 37 muri miliyoni 60 zituye Tanzania baramukiye mu matora rusange. Abagize inteko ishinga amategeko n'abayobozi ku rwego rw'akarere. Ni amatora yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, nejo hashize hari tariki ya 29 Ukwakira 2025. Akaba ari amatora abaye ku nshuro ya 7 kuva mu mwaka w'igihumbi 1992, ubwo iki gihugu kimwe mu binini mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyemeraga politike y'amashyaka menshi. Ku rupapuro rw'itora hariho abakandida perezida, ni ukuvuga ngo abakandida biyamamariza umwanya wa perezida 17 barimo abagore 3, barimo na perezida usanzweho ariwe bita Samia Suluhu Hassan utegetse icyo gihugu kuva muri 2021 ubwo yasimburaga John Pombe Magufuli wapfuye bitunguranye. Perezida Samia araba ahanganye n'abarimo Kunje Ngombale w'ishyaka rya AAFP, Hassan Almasi uhagarariye ishyaka rya NLA, hakaza na Costa Kibonde, uyu nguyu ni wa chama cha Makini, hakaza na Doyo Hassan Doyo wa NLD n'abandi. Bitandukanye nuko byahoze mbere, abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Tundu Lissu, uyu nguyu ni w'ishyaka rya Chadema, na Luhaga Mpina uyobora ishyaka rya AST Wazalendo nibemerewe kwiyamamaza. Tundu Lissu afunzwe kuva muri Mata 2025 ashinjwa ibyaha birimo guteza imidugararo muri rubanda, ahanini bishingiye ku magambo yavuze asaba abaturage kutazitabira amatora. Luhaga we yabwiwe ko atujuje ibisabwa ngo yiyamamaze. Aya ngaya ni amatora atarakiriwe neza n'abavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho bashinja ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan kuniga abakandida bashoboraga guhangana nawe. None ubu ngubu akaba ari amatora ya Samia na Suluhu nk'uko babivuga. Perezida Suluhu aramutse atowe bwaba ari ku nshuro ya mbere, kuko yatangiye kuyobora kuva mu mwaka wa 2021 ubwo yasimburaga Dr. John Pombe Magufuli n'inzibacyuho. Suluhu yashimiwe kuvugurura politike zirebana n'ubuzima mu gihugu, yemerera abakobwa babyaye kongera kwiga. Icyo gihe yatangiye kuyobora mu nkundura y'icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus,
aho uwo yasimbuye ku butegetsi we atabyemeraga, ntago yemeraga ko icyo cyorezo cya coronavirus cyabagaho. Ku bwa Samia politiki yarahindutse ndetse batangira kwemera gukingira n'abantu. Ni ukuvuga ngo icyorezo cya COVID-19 cyemewe muri Tanzania ari uko Pombe Magufuli amaze kwitaba Imana. So reka dusoreze ahangaha, mwibutsa gukanda subscribe aho ngaho kuri Buhuru Boy TV kugira ngo umunsi ku munsi tujye tubana mu makuru agezweho. Nje nitwa Olivier Harerimana, asante sana, ndabakunda cyane, reka twongere duhure mu biganiro byacu by'ubutaha.